Episode for high GC News, Mima Obibia Akwaba, Hadia, latest and hot news, Enkwa, Eramide, Bramo. Anuti, so when subscribe to channel idea, Bomodia say, Obe subscribe. The Obayan say, Obe click the subscribe button. Now, I barely a year notification. We understand video for Frubia be uploaded with the first person. Once I Ebeka ASR video. I feel we are now like video and give us a thumbs up. Now, share my work for so that when you be here now, and someone else or Ghana Memohanum. I feel you share and someone abeto yapnoso with a breaking news and I made a Bremo. A year Akufo Addo ni statue now one erect here no Pabonifobi Akububu statue nina chese completely destroyed. It was second day. Now, you share a story, a year graphic. Daily graphic one day ebetudra efa eye Akufo Addo eye ni statue hun Sammy ye share a story no and we will screen so or say second day statue of former president Akufo Addo destroyed. Now share picture da na serenity ni na the asare no me more pictures ebetchere na you can share a story no or say the statue of former President Nana Addo Akufo Addo, located at the Afenyo Markins Regional Hospital in Sekondi, has been destroyed by unknown individuals. Not just say the Pabonifobi and Akububu a year statue a see a year Afenyo Markins Regional Hospital di Mahonomono one a completely destroyed. What was say a source close to the police revealed that they received information about the incident and promptly rushed to the scene. Also, by the time we got there, the damage has already been done. The source told Graphic Online. Not just say a year information a free a year police for no just say what in information I want to call her 10 times one call hold on necessary the basic NAC not just say one bubu a year statue. Now what was say the incident which resulted in the damage of the entire statue appears to have been destroyed from the head to the knee area and toppled, reportedly occurred at 1:30 a.m. on January 13, 2025. Not just say Himachimbe 1:30 a.m. a year January 13, 2025. And I just say the Pabonifui one bubu ni free ni ti ABC ne na singina one bubu ni na completely destroyed. Now Osha or say in December 2024, the statue of the president Nana Akufo Addo at the Afenyo Markins Regional Hospital was repaired at a suffered noticeable damage. Mbakaya abra wana erecti ye no Pabonifobi sa akububu eye ne nane menokra no wan sa be CC ye na eye abansesa abaye a chese change of government abaye na Pabonifo na ye wana do se ne ye be bubu ni nyina akra because ze waba ni hobiem ene ye be dwiri ni nyina agu ena chese one day or say ayoyo ade se se wana se eye statue ni kra na ye hwe eye pictures ni bi a efa eye statue ya se yebubuni nyina yehwe eye pictures ni bi we ye abra ye abrantia we ye statue no eno enfodi see na statue no tie na fedi yebubunu no ene wo screen so no na omabubunu kra chese ya se bibia we ye story daily graphic e dey buy no na fe eye Akufo Addo niti no ene da forma smiley Ghana phone bi chese wo ma ho kire ye ho akire kom kra de ne ade with statue and a smiley. We say Ghana for one ebu efu the former president Nana Akufo Addo Ghana for kase one ebu efu and ye den. Eno ena wana fa ho de ase Akufo Addo statue. When who say what ban any hobium untimi nya hwe ene ye be se no. Eno humfuni na twegu yi. Wana se bibia to say anajo ahimachi ena nipa bonifo we akodi eye sa adwuma we. Aye ensembe bre na yenhwe aye ensembe aye prophet kumchacha wakansebi afaye the president aye John Dramani Mahama any former president Nana Akufo Addo wode ensembe bre atudwa afa wana ho na yenkutie aye ensem aye kumchacha edi atudwa yentie kumchacha ensem a woka yentiro ya papa John Mahama wabe bibi obeye bia enkoyi ne yenya ya bompaye ya shenkom ya de ano kasa ne Ghana fuo a eto abama ni nyina no ya wo ho kwanse ya besen aka but onwa na wo ntumi kasa no wo yemumu ne de won koso fa palo konton wa no wan say ya wasofuo bebre wo wa kama John Mahama bedi ade first no bebre sole ye betiamu Reverend Matendum hu enyansafo wan yo
Bawumia Nana do bedi ade. I want to me MP ama. Ntomo nse baby on. Yeah, on se baby on se. Baby obi on se. Baby obi a wono won se ho. What must say? Baby obi a wo. Say ya papa e mensa wo tabe no nyina say John Mahama mre so be kasai. Ah? O ma me kasa. 4 years obedi. Maybe so. Aye, omo kasai. Thank you. I think say ya papa mensa wo tabe kura e yusu word be say ya papa Mahama ye incompetent ya say competent ni incompetent no de na ya papa no. Competent na papa. No incompetent. Thank you. O yusu man sir. But bisa wo ho say Nana domre so sa so fo mpanifo no ni kurumu ha. Ti Nana do de no ye den. De we. Oba yusu den incompetent competent. O there be Nana do de ne de. So totally drastically. Namamu no enkoye kura. Totally drastically. The West president ayenya no Ghana and West Africa ni Africa. The West president ubisa me sof kum chacha. Into the obekasa se nema nkoyi a. Obeka. John Mahama mreso. Aniama nkoyi a ya na yese ya pompa ya asen akoto aba ma na ede na ba. Ana niama nkoyi a ya bekasa. Na ade ba ko a memen wo NDC ho different from NDC ni MPP ne say NDC tama John Mahama ti akonya so first adum so baaye Kofi TV ada radio station ni TV bebra me na me ka adum so ho asem me ka adum so ho asem kan ema say tama kora no on de so bo bo me say me ne na do free chebi nti no ya ma me bribe say me say John Mahama memo obi anta time yo bro say time no obi anta time by John 10:10 for mreso yi me cut threaten case nko a me de akọ pro station kura ebro 5 eti me si me nko biem omo threaten wa no report to yes abra bi me so obi threaten me kura ma me ko pro station e ma me ko report ye me ko inspector no say na waso obi kun na wakun na me se woni nyansa wo kwasea police officer yes me na me catch na waso obi kun ni wakun serious. Eti me threaten case bebre me will be Tuba division me will be headquarters me will be original headquarters. Sa threaten and also fukum chacha na da bia me kan se me mete won home. Woni pa ko ye beso man se braso fukum chacha so no. Ya kra wo yele na wo ma. Da kachira wo yele na wo ma se wo ba na emom nso nko biem. Dimma yawo eni dimma sum eni dimma kum ebet ubenya bi de edi kan kwara ma minchia no eye president John Mahama one ne vice me maame nana J opoku agyemang ena Mr. Julius Debra chief of staff ai obo adwuma pa Mr. Julius Debra obo adwuma pa na obunipa ena obre ne ho aseme nipa ena Mr. Julius Debra soma nipa bia won pese NDC kura no obe join no won papa no one day pa obe join NDC said your papa ne tie no na ho brase ene na ho fama ene ne do Mr. Julius Debra wo hia no one day pa e wo wabra bomu a na won pese wo join NDC kura na obe join NDC obuade pa nti ba bia Mr. Julius Debra will be a one yele papa bi one wife or yele michiama no pain nyami shram eti ya papa John Mahama ya man welcome go Ghana for so abre on say John 10:10 for na be hayache John 10:10 aye omo ye hama what kind Bible will be you don't read the Bible mami mi I be say den a obi so ofia o hwe ya obepese obetimu nsem yeah John 10:10 e bia na akama ama ena Ghana so no John 10:10 aha nti wo de bia mami mi na men me osofu kum chacha me ma betena ha no me ma betena no metumi de 5 minutes ya quotation be 200
obebie baby ba ko ose oyifo ma se obewia no akum no asɛe what ya say ose obewia obewia na oyifo ma agese obewia na wakum no asɛe eti we no obewia ai ɛna on bekunkum yɛn ɛna on sɛe wo man no to ye John 10 government what ma say oyifo media me buy na wanya nkwa thank you John Mahama John Mahama de wo baye se Ghana fo benya nkwa na Ghana fo anya ne moroso eti John 10 no asem wo ho eti John 10 for John omo konso onko ana wonko ye no wo se media me ba se eti ho no one sentina tama electoral commission bie ne pono no a John Mahama ekoyi NDC fo koyi number 8 no so fukum chacha me no obi a me di kan first say number 8 na John Mahama ayi no e wo reason ama Kofi Addo ma woni ye me interview bi sa me reason ana me say John Mahama o twa 4 years and the same kind 4 years 84 plus 4 eye 8 it wo koyi 8 no na nye so fukum chacha wonwa so twa 4 and the car 4 84 plus 4 8 and ema NDC koyi 8 and now can Bible na so Bible e wo John chapter 8 we John Mahama ho asem ne kan na Bible John chapter 8:24 Yesu kachire Jewfo wona say mo anyi ani sami Yesu menne no a mo bewu o mo bonim eti me kan say obi a wanyi ani bia say John Mahama ebeba be di president no obewu ne bonim John 8:24 inauguration ukobi mi kobi pa na uhu ne masen bibia fantastic ebi nsi da from 1992 kabina min kabi amamu baye ebepem ne yede ya papa si ade so no crowd we call ho no ebi masada ebi kurensi da ebi kura koda ho ma de chen ebi koda ho e ma de chen ebi nsi da wo hwe crowd ana bibia ye unique ana bibia ye fefefe ana bibia course bia is so dynamic and powerful and fantastic. So dynamic, yeah, powerful and fantastic. Thank you. Bibia ko kama pa. Etino ya papa John Mahama de. So fukum chacha me makase nyame. One say ne maye tosumi no ayese Yesu Kristo a obeba second. Yesu ba first one no. Oso oba ni so ogwama. Ena ne second no oba ne se jata na we na de. Eti John Mahama second kami ya wabe obebo adwuma kora chen first no. Obebo adwuma o. Ede na wo hye se na enkoyi niema be na ne enkoyi a wabe wo hye se obesesa no. Oh, bibia na bibia enkoyi. It was started A. On started from A. Na dabi won amamu no John 10 for amamu no. Na bibia ni wa na ekoyi. Meka say obi ya me obi bisa me question say sofukum chacha menka ne mama mako enan ya papa nanado danko Akufo Addo eko efie no me de be kai no ana me say nanado ye kai no unkai nanado danko Akufo Addo dabi o se menka ne ma enan nanado ba ya obedi ahenie ye de be kai no so obi sa me say so fukum chacha nka ne mama mako enan matumi aka ni edi kan ne say nanado ba Ghana abedi president no oda da nipa da nyankopon number 1 sa wo so obesi aso de amenyame quotation bi o osenkafo etire enum chichemu 9 eno no ya na mempesa me de ma no beka what you say but your Bible Ecclesiastes chapter 5 verse 4 wudi maseme o wudi me de o pa kan kache what there be say Bible wo wade so Bible wo wade so wa kan ba wo kache
Was it? Back when the other one kasa menka. You mate. Ecclesiastes chapter 5 verse 4. Bible quotation me on what the kind o kanya I don't know say Nyankopon ene nye what the tie what the kind the one no kan na say what the one na e kan public ne nkrofo bebre na tie na Bible so no so fukum chacha menye printing press sabe yem printing Bible wo mi kuro ma chema pedwa ni chebi Bible no member be to Bible the wo Bible mu na meka eti me no sabe eye quotation na makotuo wasenkafo etire num Enjichemu eye 9 Ecclesiastes chapter 5 verse number 4 asemi o no mo a Bible na kan ye e wo boshe ho nipa boshe ho asenkafo etire enum enjichemu 9 Ecclesiastes 5 verse 4 ose so hwe Nyankopon bobia o hwe ne bo a ntwentwen ne mayase sa wo hye Nyankopon bo a okay sa awurade mayewe yamaw mesia so de yamaw meto ka amaw meto asase yamaw mayewe yamaw na hye Nyankopon bo a mentwentwen ne maye no bosha no mentwentwen na se efri se oni nkwasiafo ho akoma pa bi odi tie wenyam na mechoro yo bibi to aso enti o kan ye be me de wase oni nkwasiafo ho akoma pa Koi wase wo obia boshe na wase no ye sa na wo ho twi no onya de wo se de wase wo no ma yes de wase wo no de wa boshe na wo part se boshe na wase ne ma yes etu se bo na wanya ade nya mi tiri kura no so obehye bo na wuni so we nye so fukum chacha na sebe anyway ne brofo na eti kan ne brofo na me de brofo de me de ya den kan brofo na mai but so for kan mai dabi one akan twi no me brof me dabi masa what the one akan twi ni ti ka brofo no kan so when thou violest a vow unto God defer not to pay it for he has no pleasure in fools pay that which thou hast vowed Pacho. As also body so. Possible no one is what I no me ya curse. Eti na to dan Akufo Addo no manyanfo. Ese boss wo besi aso de am Nyankopon. Na boss no wan to me ani so no. Masa aso abofo kora hwehwe no. Abofo hwe Anado. Me na me ka kira wo. Na so abofo de so me hwe Anado mbo so mu hunu by now. Time will tell. I also mu hunu sabri. Eti boss ya de a ubie wa no sha. Sa boss na sese udi so. What must say? It was a bonny when you saw Massa. It's a number. Did he can say, was a young couple? Oh, me, so will be some excess of Fukum Chacha. Men can yama and Naya Nanado buy your bay ya number 1. And my country was a was saying Yamebo when you saw. What I say was a Ghana for when you was saying Yamebo when you saw. And a number 2. And Yama Nanado and Naya and 9 hours a menka. Number 1 a macano. Number 2. Ene se nanado ebekọ yi ase na ahemfo tete ho na obejojo won so won sole eno na meme hu ye number 2 anyway but is it okọ what they John 10:10 a year no enye me na me de yi okọ na mampani John Dramani Mahama said they will kind of pay say Niger strunko na aba enro akranzo toy e won kran me pese me hu se eniema be na wa ban wo hye so be ya mo akoma toyem un se wo se o de 24 hour economy ebeba ye hwe anim se ebeba ena number 2 ye dollar na di speed no ana econo ebete aba eteba na onwe ye business no etumi akọ na youth no aba ebenya adwuma ye because na sabe ekomo ye o ekomo nti na ne Ghana for man ni bebre ni nyina bebre adani hook up do you know hook up chimai sa eno connect ne so a
Emma be most of just want to mean on cantabos. On what creative platforms and on the one telephone numbers here Google. So person one and have sex here. Offer a number, no afreno. Offer no new diano, no what charge. So one new diano, no what send scanner man. Now for boat one Uber, now the aba. Oba no have sex. So what does it tell me there? What's what you are doing? Masa, edi asem na person catch. Na be so for say o si chemu dey aso to madwuma na se na be se me kire. Na there be o say e wo net so. Okay kan won net. Na net so dey so obi akoso. Ayo. Na there be ti amete ase na wo pa kire se. There be say dey wusi etre procedure no wutua no abefa wutua na wa pebota ma na ne. Eno na ye me won say e ma ne nyon wuti ase dodo. There be e ma on say ye kaso obi ye sofo a. Sofo eye onipa bi a baby asabi o sabe wo se wuntumi nko no sofukum chacha mekowo akosua de me mai se CID ni mai se CID won se oko Germany say ya me kawe actually Germany we hard criminal na sa won person won che wo say ya won betumi asomo baby am wa ba wa brabom e mo ba ne wa be wale be 20 years 15 years na wahye ne kawa ene na wokora na the information ni ma state it will be a sofu no e nyame nipa sabe o court situation be move to pick thank you lessons thank you e to me pick eniyama bi o no preach a what me nya bi aka that's of what try process ni bi are only be na name what try say mu yo mo nema no de oh debi say Yesu Kristo kura bai no na ba bi ana abonefo wo no tai call na no ntia so on bone no bi na no ye okay say Yesu bai Zacchaeus no mu press nyina na tai call ba na no ntia say Zacchaeus no madwuma no ebi na na Yesu eye ti ade bi e wo wi ase bia no sabe usua bibi ehu bibi na usua bibi hu bibi a ya na won so kasa wanya bi aka sabe man sua bibi hu bibi a kasa fukum chacha me ba program so a me nsem be ye one way but ese ni pa bi a we research usua de now we research said ye be ya wo preach a wo benya bi aye reference wo kasa benya bi aye reference what I say enti de wo kan say e mabunu nya adwuma nye wo kroma me das enti ma mabunu adwuma nye thank you e ba ne sa wani beje mienu bi aka meba beje mienu na wo de kai na na ado no meba beje no ba wo de wi President John Mahama de niema wo hwe no so be ye de ama wo amaga ba mu ani age wa ka se mabunu nya adwuma nye thank you na de ebio oh say adwuma de me fi say adwuma ni important mabu benye adwuma ye na eniema bi wo no ma asade wo hye Ghana fo bo no ne bo hye no ewrade nti obedi so na eniema betoto na kwan mu ne ade eti no ana ye hwe no nti waka se number 1 na na do hye man hye nyame bo wani so number 2 wokọ yase wokọ function ase a nananom monsore ntia me ene ye mienu na ade be kai no aka mienu ka se 4 fa no som so na me ye ntwa so ni eto so me ensa me ba Ghana ha na do danko Akufo Addo no nyamfo obedi president me hu sa na yele asre da me kan wanti me se me hu sa na yele ma me baki me hu sa wasre da ya she Bawumia wife your friend simple Samira yeah thank you okoba bi Annan single so yeah but me hu sa na yele asre da you the back no and they send you asem enya now the kosi of parliament wo na yele asem ayo man na asem minia ye didi we but yen kense there be last one number 4 no the best so ma me number 4 no yen friend shada kem eh we are sembesi ana what say we pi asembesi yen friend shada kem maza Labo kumchacha na enti sesi ya wo man pakwanya se
Ubeben unya kwenya beso ben President John Mahama. Oh, kwan ben so. Say we are futu bi wetimi beso ben no ne o pesa kwenya no sa. Oh, na sa kwenya no. Na debi o President Mahama de me no eni amanyame eyi kire me. Abato aye to Ghana yi. Sofu bie ni wono mo a. Sabio yamfa nkom hyento. Sofu bie ni wono mo a waka se wo TV ni social media ni radio so. Eche sofu kum chacha metiwe. Ana sofu bie ni wono mo a yatata no. Eche me ametiwe. But me no when you say my radio station empra mako 4 times. Our election time. About we? Yes. Yeah, kotwa bana na da ye to aba. Many abeku Santana ye show bi. Ewo okay FM ko YouTube we da wosisi ya. Ana me use comment say John Mahama. Ebe di president na me manko heaven kra mepe. Sa da na me ni abeku ye program ni wie no. Masa na najo mesi na mi kofie mesi ye di moto chesi me. Me sensa ma chi kwada radio station bi. Ama de ye chen. But they would do so several times. Oh, Sadia, no tatas of Kumchacha effort. Anna, young and Crawford Cassette, when you say Memen and Anadu in every Kurubako. Mimi Frachama Pegani Chebi. Okay. Mi fra Pega, and I'm saying free Chebi. But Adia Enyano, that Adia no enye. That Adia Enyano no I can want them. Me Adia Emma Medipe. John Mahama asem eya na ho brase papa ni kuta ho brase bia me hu bi da ana papa Mr Julius Debra ho brase wo kuta no me hu bi da ana vice mame Jane nana opoku agyeman sa ho brase no me hu bi da sabe nana do danko Akufo Addo no nyamfo ebedi akonwa a wo ba foforo adwuma yen nana do ayen masa any adwuma ye no ano odin but sebe yenye sika na obi penye bibia etina meka se John Mahama what the John Mahama gina wona de na do gina ha difference won bebre John Mahama penipa or we kam nipa what nanim nipa or slim nipa what I say yes na do so e dabi na do de we ye mani wi ano ano no we ye bibi mani wi on kai obi untimi nkɔ ne nkyɛn bio enye ne nkyɛn kora woni nkai na woni se eto da bia mese tama ne ye beto aba eto da bia metubi ba so anadwo be ye 12 11 na masa be ye 1 o'clock na metimi kam na bia me kofie na ye papa John Mahama otumi fa phone na wafrɛ me osofu kum chacha wodu fie osofu wo ye sofo ya hwe onante ye no the advice no the amount what you say a futuo advice na what the amount that you know papa ni yobia ya papa John Mahama wa yobia if you were obedi president 4 years ya otwa mu kwaye tama na odi president ni nyina no na ho brase no na eye soronko tama obeye vice na ho brase ye soronko one say Bible kura kan wo Luke chapter 14 verse 11 waso obi o ma na ho so no ye nyame bre na se na de obre ne ho ase na urade why then wapeja no and the first Peter chapter 5 verse 5 eba no waso onyankopon dom ahobrasefo na wosi ahantanfo kwan et obi o ya ahomaso obi a nyame si ni kwan eti na tama Jesus enam jali kwa wo hu Zacchaeus no wose Zacchaeus o ya de wase me hyesoro me bese me hu Jesus said there be brafom eti me no ade ma me pe John Mahama ya papa president asampa me pe na sem na ho brase Mr Julius Debra chese eyade bi a ekenyawo what am I saying ekenyawo eno be mo aka wano atum se bibi nkoyi a se upe o masem se niema anko se de wo pe ebe mo aka wano atum me meto wono me sika ye sika nufe no anim twa na chile twa ya papa John Mahama wabe bibi obeye bia enkoyi ne yanya ya bompaye ye hyenkom ye de ya no kasa ne Ghana fuo a eto abama ni nyina no ye wo ho kwan se ye besen aka but onwa
na won to me kasa no won yemumu ne de won koso fa palo konton wa no wan say ya wasofo bebre wo wa tama John Mahama bedi ade first no bebre sole ye betiemu Reverend Ma Tendum hu enyansafo won yo wo nyina nanado bedi ade o want to me MP ama nti o mo nse baby o yeah o nse baby o nse baby obi o nse baby obi a wo no won hye ho what must say baby obi a wo say ya papa e mensa wo tabe no nyina say John Mahama mre so be kasai ah o ma me kasa 4 years obedi maybe so ai o mo kasai thank you I think say ya papa mensa wo tabe kura e yusu word be say ya papa Mahama ye incompetent ya say competent ni incompetent no de na ya papa no competent na papa not incompetent thank you o yusu man sir but bisa wo ho say nana domre so sa so fo mpanifo no ni kudomo ha tinanado de no ye den de wen oba yusu den incompetent competent o dabi nanado de ane de so totally drastically namamu no enkoye kura totally drastically the worst president ayenya no Ghana and West Africa ni Africa the worst president ubisa me sof kum chacha into the obekasa se ne ma nkoyi o obeka John Mahama mreso ani ma nkoyi ya na yese ya pompa ya sen akoto aba ma na ede na ba ana ne ma nkoyi ya bekasa na ade ba ko a memen wo NDC ho different from NDC ni MPP ne say NDC tama John Mahama ti akonya so first adum so baye Kofi TV ada radio station ni TV bebra me na me ka adum so ho asem me ka adum so ho asem kan ema say tama kora no on de sobo obo me say me ne na do free chebi nti no ya ma me bribe say me say John Mahama memo obi anta time yo bro say time no obi anta time by John 10:10 for omre so me cut threaten case in kwa me de akọ pro station kura ebro 5 eti me si me nko biem omo threaten wa no report to yes abra bi me so obi threaten me kura ma me ko pro station e ma me ko report ye me ko inspector no say na waso obekun na wakun na me se woni nyansa wo kwasea police officer yes me na me catch na waso obekun ni wakun serious eti me threaten case bebre me wo bi tuba division me wo bi headquarters me wo bi original headquarters sa threaten and also fukum chacha na da bia me kan se me te won ho woni pa ko ye be so ma se bra so fukum chacha so no ya kra wo yele na wo ma da kachira wo yele na wo ma se wo ba na emom nso nko biem dimma yawo eni dimma sum eni dimma kum ebet ubenya bi o sa meme na mo a nyame bo me ho ban wo sunsum de edi kan number 1 ena number 2 meme na mo a ma bo me ho ban de da full security and full bibia sa wade edidi ewu ne kuta na ade ba me so me na ma de edi ewu bia bi kuta me na ne na wo say obi di wachi wakoda radio station wo say obi a wabo aho a wona ma wabo aho na obi chesi wa wasan asan wachi akoda radio Jesus buy no na falasifo na hwehwe na ku no ofa baabi balance won ofa baabi no balance won o balance won a na obenya won akonka won what you say oh okay o balance won na wonya won akonka won into that time now mo aho no also balance and san what's up thank you etina make us me no so fukum chacha me wo no and ufidi we so pa me kanene sambe me nam wo no woni pa ko a me se ye beso ma se bra me so no ade edi ewu bia wo wi ase no me nam ebi kuta me say dey so asmajo what say is it dey so asmajo oh sam me no wa ban ba enyama ban Ghana fo aban na aba me ma ban so ye Ghana ni ye nyina ya ban na aba
party aba. Enya me party. Onya ndizini. Me Ghana ni. Me ye full Ghana ni. Eti me ya papa John Mahama. Sabi di ye nyame ka sense of kum chacha me ka bia me kenkan ye. Ene nkom hye bia nyame ka sense of kum chacha ba hye bia me hyehyai. Obedi ade ye me nwra hye me ko hu no. Ena me nwra hye ma bom pa ya hyenkom ena makanse bi ti ndabi di awurade se me meye na me meka no ena meka ye. Ma wie majuma. Ba wo so odem pai bota na chi. Empire body ye the time the 24/7 the direction bi ho na so the na the command no a enu de e enu ni nyame kasa kire me a direction ne be ko esi ade bi mai there be sesi ade bi mai na ono se na pa na obai eti sesi bi na obai bibi enkoyi obai a o se o man ya we ansa amamu na afekura na waso afena mu obi so waso ya obe start eti Ghana for kure nya abotere ma no obebo adwuma John 10 for the say sunsun mu adwuma na yenua captain smart nyame hira no ba bi obia ewurade man long life captain nyame mani nyinche owa ai natanfu nyina nso bewu agya no captain smart wa adwuma papa nyame hira no ena reverend doctor Isaac Owusubempa ba bi obia nyame hira no asofo won abo adwuma doso Jesus ya hofe sofo pani opambo Ebenezada kwa yadom opambu Ebenezada kwa yadom Kevin Taylor no krofo abo adwuma da adwuma won bono nyame twedi ampo nyankopon hira wo because sabe suns apart from abato no asofo mpanifo sunsun mu niyema ye di gu kwan so no yamfa sunsun mu niyema ngu kwan so a anka John 10 for no ko nkoda oh na se mfie nwotwe aso ne ekoto aba da bi Ghana for so beto akwa ha ye hia sunsun mu ansa abato sunsun mu niyema kan wa se du ba bi na NAPO gina platform so a na wo kasa na okobo Bawumia din kura na akobo John Mahamadin John Mahamani fasoso lomotenie yeah na ani nyina ye wadwuma ni nyina ye madwuma e spiritual work e so fukum chacha spiritual work ti so fukum chacha ona na ma na pa no funfum no yes hey na se Bawumia kura na edu ba bi Bawumia kura tumi kobo John Mahamadin wan hwebi na na do kra yi bi na do ye bi o nyina se adwuma ni nyina sunsun me na me ye ti ubo mo re spiritual work ni nyina me na me ye abeka na awotwe yenu ame yato aba me ye press conference e wo ma solid dem wo media fo e ba ye be 45 mo wakora bi firi aba bi me the oil ahodo ma akoma be 7 ena ye adwuma ena sunsum a ye adwuma e wo bra ye beto aba obi peso odi nwiamu ba na osesa ne ma ekọ ba bi Ghana fo mpe spirit be a friend spirit of Liviator esimodi abadom kilo kinkon yes ya was spirit ahodo bebre omunyina wo krom ha ana wo from bebre ya spirit what's spirit dey omo ye omo adwuma wi omo da so ha oh baby on what dey menwe hu biem na me press conference no say time na uni ya na masa me the oil ahodo be ya ahen na me ka fry it one no fom na na do ana no fom ye Bawumia na no fom ye NAPO na no fom ye sunsum no say adwuma ni nyina me na me ye say spiritual work ni nyina so one no be fom na on this vote no be say ama John Mahama say spiritual work ni nyina so fukum chacha me na me ye nti wanye say adwuma no a nanka na ado ni MPP de omo so wo de na omo ye senti na me ka to say abato eti na me ka Reverend Dr. Isaac Owusubempa hwa o pesofo a anyame sa woni so ba ko pa Reverend Dr. Isaac Owusubempa ana Reverend Opambo Prophet 1 say asof woni bebre wo Ghana anyame sa won so ana osofo ba ko efre ni wuche sofo ewreke boahen osofo wuche ya ka sofo a nyame sa won so a mesofu kum chacha yesi ye sunsun mu niema
that ye spiritual work is sunsun mu niema any Jesus ahofe nom Jesus ahofe osofo uche any sofo pani opambo Ebenezer Adakwa any sofo prophet Isaac Usubempa na se asofo adifo akese we nyina ade won wura election yi mu na won nyina baabi a won gina eye NDC side no na sunsun mu niema ekoso no masa parliament kora nyame na bo won so won nya be 80 ana vote dia Bawumia nya ya no kora nyame na abo no so nya sa nene ka mu zero kra what am I say sentina mabo asofu obi din a kire no sofu uche erekebo ahin ba mo say aba no Ghana for dodo na nti na mo wene ye han na kan Bawumia kabi waka say Ghana for na nto aba say nti say no na me kire osunsun mu ne amanti ese wogidi say ye memeto no metumi akomande aya honhom mu ne amasa de me kan say Bawumia NAPO nanado won nyina gina platform so a on be ye campaign ama wo ho no on be divert on ano be fonfom na on akoya amajo Mahama number 2 on we beto ama wo no eye MPP fo no sunsun mu niema ne sofukum chacha po mo refi thank you o mo refi cross 7 December the onko dabida onko koto wure befi that obia no wa na dwe so obeba koto aba ede ama MPP bia no 7 fu ni dua na ni wure fi no hyedem on kai mpo no wako e spiritual work na ekum chacha wa ya adwuma masa uhi appointment that be appointment de yamempe me yam Ghana for some majority carry the vote na Ghana for come said na Israel for come na Ghana for come that Ghana for bre na esu ni doso that adwuma me was of kum chacha ma ye wa abato we mo no enye adwuma ketwa eti na unu ya no sofo a ye de category na she o monza no omo onko jail omunko jail ai aye za so amonya me adwuma na boronsa mo adwuma na meboa omo so yenya bezi aye kasa omo da nsori anu omo da no one the prison na de on na abusua no on the prison so on the abusua no $58 million cathedral issue by kromo a memene software medi kan wasem first opa bisa obia wo krobo a me na me kan wasem first say national cathedral na hunyi mfaso say sika no yamfa nko chichili kolebu na yamfa bi nko 37 na kumase nkran road yamfa light mo boso yamfa nye de hia ye de hia wi ansa na ye de fata na Ghana for ni bi tugu me so any MPP for ni bi na sofo no won furi nyame ana me ba bi a medi sofo adu no masa ma ye nyame dwuma 35 years etu kaze sofo kum chacha won furi nyame na me furi wakonta na won tugu me so na won furi nyame ne nyame mfre no na sofo muwa yesi national cathedral ana ye ya na ja on start ye one starting ya na menko yi no e na asofo mpanifo na edo won atoto ana no won nyina sole ye we twe no ho ya papa lighter sofo dark no yi ne ho frem ya papa archbishop yi ne ho frem ya papa mensa otabel no nyina atwetwen wo ho frem no won se ne map de na ne me ko ne nko yi ene ska no so no asofo mpanifo na ekyere e diska no e fum ska no that $58 million that can you to me this swimming pool to be a swimming pool and to me pay gas all that basa that's sika when you na yaseno that asofo na da national cathedral anono meme yasofo asema me dia medikan aka akire empanifo a ebe take over on take over no say san national cathedral sika no won hwehwem na wo bia wo di bi no a ne ho bom no yemfa ne mfa mra no emra de yedo fa no enye bone
so fukum chacha meti we medi o mansika na medi abansika esese ye de me fa emra enti omo ye hwehwemu wie project na nkasa yenye ne den yen ususu se yen toaso o toaso akwen say ne nyame waka se mo so oni ba bi da nyame ne wranti nwuyo say national cathedral na da won kra na sese ke ye de o mansika ba akokora kohyem ya papa ni munyamfo na nado dan Akufo Addo munyamfo na owo opposition e na o hye bo se sa urade ye na dum no obedi president ya obesi aso dan ya menyame patro anya sa no kan sabe memeti we me na me yelete omuka se omani sika nkom wo se omuka se omani sika nkom me da se na so akire no wata so omani sika yeti memeti we wo so fukum chacha me na me yelete awo nwa ye de ama me yele na ma hye me yele bo aka akire me yele se ewurade ye wadom na wunyinsen wo mame a meto lenkuru samam na nyame ya adom na me wo me yele wo no sabe na me yele nyinsen a na wo wo mame a memra wonu ya TV na me mehu anti bi ni Mr. Niyama na me samra wonu ya TV na me nka kire Ghana fo nyina se so fukum chacha me yela wo nti mo ma miskan kwoto lenkuru sa na me bu matopa no na obi gina ho dabi o mi bu matopa no mini ya na wugina ho that captain gina ho na Mr. Niyama gina ho na do dan Akufo Addo no munyamfo na shebo ewurade boa me na bedi president ya mesia so dan eti nyame boa no na ka apedwa kwanso chebi kwanso takorade ba bia na waje na sase na wasi na so dan wo se ewurade de me shebo na nie wo so on for man sike me wuram e no nko pai Ghana esika e no ndi be wura mu 58 million dollars na ye kan nye sika keto e chichiri kuro na $1 million kwara and the rate near 14 and 15 14 it's $1 million kwara yet it is sikano 140 billion anamebwa tamso sama ku 58 sama ku 58 uti ana uti eyabum yo iti for we and someone about betudwa the former president Nana Danko Akufo Addo ni statue and the pabonifobi akububu statue no chese completely destroy wana seni nyina and hunsem ena me de bros aso na me de ku chacha hunsem so atudwa nsem okafa ye the president John Dramani Mahama hu any former president Nana Danko Akufo Addo so nyan subscribe ya bomari ase obe subscribe to channel sanse hadi latest and hot news enkwa ena me de bro Afenyo yana wa like video no give us a thumbs up na fi share ma wo froso na wenye bi hwe na wo hu ensemo ekoso ewo Ghana bemu ha oso betimi a kire wadwen afaye ensewo ejina ho ewo comment box ni mu mobeti minkabi in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.